Maharashtra hi India gam sunga dinga khanglui thusim chondan khandan le agam umdan mongmonga hoita state khada hin India financial capital ti injong aki he na hi hichi state ahi lo le hichi gam sung hi thilkidang le thugu kisel gu ho adim senin hiji ahin mi ho lung ha ta in ala in mundang sangsanga kidang ta unique place khat ahi na hi Maharashtra gam sunga hin mun kidang ta ta le Vietnam ta ta vet tha thei tampi awmin hichi hola ajenga jong chun mundanga ki mulo hil mun phobep jong ajaw kini nehi tunia hi hichi Maharashtra gam sunga mun kidang le hoi ho la a mun gin ho tabang hi na sei diu hi akhat na dingin nanen gat tui tha ki ti hi anavio hite hichi tui tha dang bang lo ta in ama hi reverse ti chu anoi lama kona hung ki le kho to zo ti na hi hichi pha jo si ya wanga he puin abang kum le hui a han ho ting anasu zia hi hichi neni Ghat reverse waterfall hi Pune a Junar koma Western Ghat of Maharashtra kitina koma khoma hi hichi tui tha hi ale lun na ji hin vanoi pumpi in het a hi in adi sena gozu lai hoinun lai hol helai mun a hoi na hi aki ha la do di set in hi hichi hin muntin gam dina konin mi tampi hichi mun veding in anakal song jewin hi aile hichi thu ahin ipizia hi tabanga hi thil so hedem iti dana atui chu anim langa lung hlalawa achung lamzo a ki kho to thei hi hidem ti hi nangle ke zawna mi tampi lung don na khat che hi hichi don but na ding chun scientist ho in ama ho ta sandan ana seinaw khat che hi le hichi muna hi hui hat be se ale tui kola kona lung hla ho chu ahin lem mut to ja chu ti hi atiwin ahin la mi abang chun hichi muna hi milha mai mai in abol thei hi lo hat na power khat to hi hin ti ti anjong ata san ne hi hichi tui tha hin Newton law jong asu thla jingin aji chu Newton gravity law dung zuya chu thil khat chu mun sanga kona akise hla hi le tulama kile hla te te ding hi ti na hi in ahin la hichi tui tha mun hin atui ho chu anoi lama khisu loin achung langzo in anachi in ahi le Newton gravity law to anaki kal del jingin hi ani na dingin Pune a Singha Ghat fort ki ti na ve kinote Pune Maharashtra hi mun hoita ta le mun kidang ta dim se da hi in hi hola achun hiti Singha Ghat fort ki ti jong hi khat a hi in Pune khopia kona kilometer som thumbela ki gamlat namuna a hi Singha Ghat fort hi lovers point a hi lo le weekend getaway of Pune tin jong amin saun kol sang ta kom cha hiti golui khangthu sim het jingna in khat hi kichat ta jong a hi na hi akoma vela cheng mi ho saidanin masanglaya maratha galsat sepai ha ta ho atha ho chu zan le hilaila ahin athale jiwin ich in pi hi anga azina lai ve atiwen hi thusim khat ki muki dana chun hichumuna hin school bus khat chapang dim sena apu upumin anaki tanghlain hichi thil so zawa ko na chun hichumuna hin zan khothim konin chapang ho nuigin ho ha ta in akizaji e ti injong aseun hi hiji ai hichimun vedinga chi mi ho koi hile zan khothim nung le koima alu diu ki phalpi zilo hi ahin la khowa a hiting ima atikit poin ki hui thana dinga munnum ta khat hi kida hi athum na dingin Hasori village hi ga vekinote ichi khomun leinui lama ko na hin ipiham ke hello thilgin kidang ta khat hunging do zin ichilai khomuna cheng mi te chun ni khat chu a hello ka un tha khat ta in leinui lama ko na hin thilgin khat a hin zaw na hi hichi thil chu kidang asa je uchun akhomi te chun agama thunei lam kai ho a het sa na hile hichi mun chu khul na nei dingin thunei lam kai ho jong ahung tawen ahin la ipji a hi tabang thilgin ho chu hum do ham ti hi a he do zo pu ne hi scientist on hichi thu hi hul do te ding ti in na sata in aboi pi un tu ni chan hen wang a hul do zo nai pu ne hi hichi thil kidang so na mun kho hi Maharashtra a Latur district sunga hi in akhumin hi Hasori ekitin Nilanga tehsila Kilari khuwa kona kilometer som nilagin aki gamla dahi Kilari khuwa hin 1993 kumachun link pi na sata anake honin hiya chun mihim sangko le jasagi in thina anaton amuna khuna nei dinga gachi mi hon jong chun hichi thil su chu adi monga henai ti anaphochin kinu nehi hiji ahi china thepna nei mi phabep chen hichi hi leinoi lama kona link pi ke ho ja su hiding hamti in ata sanon ahin la scientist hon hata ahin khulna wa konin hichi Hasori khomuna chun link pi ki hona nong khat cha mu thei a hi puin hiji hin hichi thilgin thu hi tu ni chana hin thilki dang khanin jing tai na hi ali na dingin loner le hi anave kinote masang live video ho ang chomin in a het deu hi ta en hichi deal iti ding ham a hi lo le
pat iti ding ham tui ki ve hi zan khat ka in arong aki khial thein India gam sunga dinga mun kidang pen mun khanin zong apangin a hi mun chomin vadung le dil kidang ta thu ho ki sei hen lang ki za zong le Maharashtra om hi chi loner lek zong hi thil kidang mama khat cho hi chi dil hin atui rong zan khat ka anaki khiala pink color anaki suna thu sim zong ananein I cho cha chomlam ta in ga seute loner lek hi loner creator tin zong ki hein hi chi ahung ki sim do na to hin ki zop na nei thil kidang tam ta ana umin hi athu sim ki saidanin achi sa kum sanga phalaya chu hi chi muna hi meteorite a si lin ta khat hi hung leng thla a hi chi ase na muna kona hi loner lek hi hung ki sim do hi ati win hi Hindu te ta sandana chun aphalo demon amin lonasur kiti khat hi uma hichipa chu apathinu Lord Vishnu in anatha hicha chu athisan chu Lord Vishnu kenga anamat kha hitia chu hichi athisan ma chu ga thi la aditya hi akeng chu nial dila a chu aga asu lut le hiya kona chu hichi tui hi hungki sima hi tia hi ata san we hi hichi chun hichi thusim kidang ta dana agel hauji hin mi tampi ave in ahung jiwin ahi wangin hichi deal sunga hin koimacha alut khanai puin hi hichi deal kidan nathugu hi holdo ding ti in ha ta in pan alaon ahin la tuni chana hin don bu nadi ding ahung do nai puin hi microbiologist le Pune a Akar Research Institute Director Prasan Dhake Phalkar kitipa chona sein hichi chi banga al deal tuil a hi al nakibe sa theiki thil khat om je a hi atui rong hi ki khelji hi atin mun choma kona scientist le chi na thip na nei mi hon jong a khul jingun a hin la tu ni chana hin aji idi ta chui pi ham ti hi a khul do nai pu ne hi ije a hi loner le hi India sung se hi lawa wanoi pumpia deal kidang pen loi khana ki he a hi anga na dingin Kaderswar Cave Temple hi ga vekinute wanoi hin lei pathin te chen na dinga ki sim temple tampi aumin abang chu akisa adan athopina a hoina le akidan na hoje in wanoi mi pi het din amin thangin hi hicha ki mu temple jong hi Maharashtra gama Ahmednagar district sunga Harishchandra Ghat Fort namun mulchung lama ahin amin hi Kadeswar Cave Temple akitin hi a temple ahoy na chungchonin akidan na za chumchum ho hin akumin mihim tampi analung lain hichi temple ki simdan mongmong hi kidang ta kha cho hi in a hilo le bu ki sa ho phate akitun theina dinga ho akhum libe ngai ji hin a hin la hichi temple hi khompi khat bowin kumso ta ading jingin hi hichi temple hi 6th century laya chu Kalachuri dynasty ki ti te chun anasimu ahin la a in pi cave chu 11th century laya chu anamudo be mo hi a temple ahin khompi li ki muzong le khat bo se hi alaisit to ki mat ahin adang ho si siwang asi in alhugam ta ne hi Hindu te ta sandan kit khat cho hi le hicha khompi ali na pa jong hi alhu ni le leise ni ki chai ding a hi tia hi ata san we hi hichi temple hi leng in pi sunga fit sang li le zagup le som sagi le altitude na ki sa hi in a temple ko machun song ko thum aumin zilam kaya song ko achun tui dap la in Hindu te pathin Lord Shiva galman cha ating cha fit nga saw khat jong aumin hi hechimuna tui hi satlai le ice bangin adamin dap lai le lum hiu hiu wa khun aumi ati we hi chuzong le hichelaya tuya kisil ho chu chon sit le gimgen theina ho akona ong thol a hitai ti a hi ata san kino hi agup na dingin Murud Zanjira Fort kiti hi ga vekinote hechimuna tui hi kum asanga simsunga hi thilkidang khana ana jing a hi in hichikidang ta in pi hi Maharashtra state a Raigad district sunga Murud khuwa a hi in ama hi Mid Zanjari Fort ti in zonga ki he na hi hichimun akidan na pen cho hele a in pi ahin dil tui thing set khat aumin akom avela tui pi chi banga alhon kim vel zong le alai ahin tui thing don the aumin hi hichi tui thing ho hi hoilama kuna hung hiding ham ti hi kum asang aza asimin thilkidang khanin ana jingin hi hichi in pi hi Arabian tui pi laya sea level a kona fit som ko a sangdo a ki sa hi a in pi chu fit som li a sang bang sang ta in kim vel kira hi a in pi hi oval song lin ta chunga ki sa hi 15th century laya Nisam Sahi dynasty khanglaya Malik Ambar thunei nanuya anaki sa hi ti inaki se ne hi historian ho saidanin hi chi in sa na dinga hin kum som ni leni tabang alun in agam lei sit ekar som ni leni vel aluin security towers som ni legup jong anei ne hi
Panspir Panstansa Baba Vetkol Nanuya ahin alhan huzong hichi inmun mama ahi kisima ahi mid Janjari hi India West Coast sunga Koiman agabulua ala api lawo hichi inpi bohi hi ahi athusima ki saidanin British Portuguese Mughal Shivaji Maharaj Kanhoji Angri Chimaji Apale Sambhaji Maharaj kiti ho hinjong abulu wa la pi ding anagun o hin ahin la khatchain anala api zo po hi hizi ahi hichi kum jathum langa lama lui in pi hi su su thailo ahi lo le su su but lo hil in pi ti azong ki he ahi asagi na dingin Kalavantin in pi hi ka vekin ute hichi hi India adinga in pi kichan pen khat jong ahi ti na ki sei na hi India sungahin in pi kisa tamta hi ahoy keuse helowa kichan le nasata ta tampi omin hichi hola achun hichi Mathiran le Panvel ki ka Kalavantin in pi jong hi khada hi hichi in pi hi fit sang ni le jathuma asan namun mol chunga kisa ahin hiji hin agave mi hlomin avia chi ho jeng jong ni salum masang nge in akileji tawen hi amun hi kaldo ha sale akum le ha sa ji hin amuna chun ni so ta num ji puin tuile electricity muna ding jong lo hi zan ahong hi ting amun pumpi chu athip hil jing ji in kicha cha ji ne hi a in pi zo na kalbi lampi ho jong chu song chunga ki sima hi in ga ki tu theiding khaw a hi lo le apang bela mol ki gen ti ho jong pui ne hi hiji chun niaw cha na su hila hi jong le anoi lam kola chu bailam cha an len tha jeng the hi hichi in pi mun vedinga chiwa akal na wa kona khilha a thi jong tampi tai akiti na hi ama hi amin ta ta chu Muranjan Fort anaki sa ahin ahin la khonungin Chhatrapati Shivaji Maharaj in alengnu Kalavantin jabol na amin ahin put sa ahin khel do hi agit na dingin Ajanta and Ellora Cave hi ga vekit ute hichi song ko jong hi Maharashtra Aurangabad district mama ahin hichimuna hin Buddhist cave somni la kole Hindu temple tampi zongo minahi hichi song ko ho hi akisim dan agong dan hole asunga thil imagi hoji ahin vanoi mi het in amin thang jengin 2nd century BC akon 7th century BC lai ki ka kisa heading in ata san nahi Ellora cave hi song ko la azong alui pen ti ding hamin jong akisein abe ebe a asunga song ko song pi mong monga kona kisim do som thumlali anein masanglai Hindu temple kidang ta ta ho jong mu the hi hichimuna temple ho hi mihim siam hidin ata san powin aji chu athilman cha ole athil siam dan mong ho hi tulai khan to na man cha ho ki sanin jong asim do theinai lo hi hichi temple ho la ga he thei kha cha hi le Kailas temple hi ahi in archaeologist ho ta sandanin hichi temple hi kum sangli lam wal hi ta dingin ata sanon ton slak somli agi song pi len ta kha chunga ki sa do hi hichi Ellora Cave noi lamahin hopi ki selgu jong hidingin ata sanon archaeologist le geologist tampin ata sandano chu ahile songku ho hi mihim te sim hi punte ti hi aji chu tu khang khan tona aman chao hoita ta ho azong hi hichi ho tabang hi asim do theinai lo a hi hiji ahi scientist abang chun alien ho sim hinti ti azong eta san hi tunia de chan chu hin tin video kina ki mukit din na bonun stay safe and stay blessed.